Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadirin menayo ia ka recommendation na Deputy Commissioner Joka East Khasi Hills ban create yaki temporary market yaki yo hakeleng jong kajaka kapsor lani hasor shilo kabanungkong kaba i-propose kelomba ban bahkan trekam kenika mauyong regulated market yakani hanisha ini milare approve milare ailan kami kofek hamauyong kaba menta kadang propose kolom ka interstate bus terminal hapo maulai ban kawepak kenika farmer market hapo mele kani kalong na kituki agricultural products agama naklen kesorga approve ya kani proposal kama part naklen Deputy Commissioner Joka East Khasi Hills nanda shishu ni create yakini di retail outlet of vegetables traders na badon naklen sodong kawe ngilagri ya ka SRGT parking lot hapo pulu kabaan ka second ground pulu ban kabalai ka golf club parking lot yakni ngin tulong ka outlet retail outlet yang kichur kichen na pamta ka jingpin jingbian jong song song kamtam he hatan nomba social na lo nanta ka proposal kolom ban create ya ka way ka market ka ba niong ka ding pun football ground hapo ding pun football ground hakaba hakade kichaka kitu kibandi iso ya kijur ya uang ya tumpel ya dokha bat kiwe items jom karet karyan na i area ki bapher ko kamautlan ki soyong ki maukrian ki nongri lain lembon penusla kina ia kaban leng bandi ha kani kecaka kaban nang syukri teman bandi ya kani nila menjur na leng jong serkan bandon kani temporary market nangka susu sakawe pak ka market yang kaba la propose lembai Deputy Commissioner ka ground floor ka first floor ka top floor jong ka maurong hat parking lot na kunta ukwai utumpeu bat ki dry fish nangka ka ground floor ka first floor jong ka Rapsang market bat ka top floor jong ka Anjali parking lot yakani la bu bala penkret na kunta kini ke agricultural produce nangka ka klip yo parking lot yakani belum ka wholesale market na kunta ka dokha bat na kunta ka pelek kini kidei proposal ha ka sarkar ka approve ban ka direction na siya Deputy Commissioner ba inle ia ka badon kam kloy na ba